च्यागोको शीर्षके नाडो निराशा गनुवन रागिने वो जिनापा जुल्दका वे अजिन शिलजीमा वे स्वाठे चम छे मचा छम ख्वा शम्ब मनु नपा मटनै नाजुल्दै खन्जिने वया वे अजि मिजुलजी ठय खैना उग्रमे ठो सर टटाउन्जी जिगुन नुगले बनाउ याचो यसै निम्ति मेग लिसय चुलेको मपछि नुग कोटंका जि छेस चुनाचनले अनाठन टुआउल छन्द छुजुल म मुफकी छु व यसटल म खछु मजो मे बनि छ गन ख छम्मनु नाप्लाटा वनको जी मनो तुना अनाठन ठोख मन्जिनमा कि स्वीटर नाप्ला वन्दगा मिगा बनि सबगरले छौ प्याखा दुगो छन्त बनाइङका सोट वइगो लुखा तालाङ वयाटल छ सो वनाला गन जिनमुना अति सो उठा याका बगा वन याइस्मुस सँग छिमकलाटा बनाइङको सा जिउ खने गो जिमकला न उली मुजो नि न्यो पाया मुजो वया छुमुस टिकट पास्नु सा सिटक बिउ ख छो छिमकला म मुफ्तेला उपाचन छुम हो ठोलवे उजोग लुए ख यो कोन नापे जुमा हो तर ठुटास भच्चल लिबक जुल अरे ठो गुजे लुए ख छ कनाचङ स्वेबले ठोला तस्कन याइ पिसङ लुए थे छ पाठे डोका अनाठने निला पिजल जिम वे लाजना वे त पिन्तन तिसेया पिन्स चंग सुने जंगल खे ठोकल पालजा स्वान भयावल आखिर अनाठने कलाई पाठे त वो पिरो फुल नकल अनाठन ढाउ ख खय ख पाठे डेकु लिबा ल ठया निम्ते बच्चा उप बिचाया मालको पिने उखे ठुके जी मजो बनी न्यो न पाया मजो श्रीनी सँग गुब्ले फेनिक जुलसा चुके फे सँग गुब्ले इपाया उठेउका प्रयोगशाला शिशि हो तारपत्रिया पाण्डुलिपि जग छ ठौ जिन्दगी गुलिफुकी उठेउका जिन छुलिस मबिया तर मचाके जीव लाटा डेपा नेटले थियो न मान अनाथ न जुगो नुव ख ठोठे व न्यन श्रीनी छला आ इपाया यगि जुल्ने रागनी बिचान वास्तवे ठटे ख ख्वा पाए मरमा जिठुरा मेसना इपाया त यगिला तर वो मेजो गुमेश न वंगु सुन्य वन छे जिगो जीव ने ज होला बिउ ख आकचका गनुवा जुल सुन मिसा जिनापा इपाया त तयार जुसला जिला खुशी सार स्वयंवरी स्वामा कोखाट ठो छ कोचिके खै तर ठोखे छ तर टका ढाडै मुख अवश्य न दै बालाम छम मेजो अनाठन जिल ओहो छिट सुबा जिनिला अनाठन ठौ छे द्वान जितास ठौ आत्म पिडाइ पुखले दुबिना सो रागिने हाना ल्यावै तिन लाठे चो जिगो जीवन हाना अर्थपूर्ण जिट्निन लाथे पाजा स्वामी कुसन चंग बेरी आराम कुछि चुना घण्टौं घण्टा इच्छा जिगो बने जुआवल जिल्लीको या मिटा चुनीमे जुरिचाना ओचल जुके जि छा वटा मे पिट्टु मोपिकल अठला खिचा जिगो समस्या गठिरका बोक्सी बिदा व किटकनाटे बारे जि ठग स्वरकारी त टिकाबिया कलेज न गुमे जगवना जि स्वे जि रागिनी त नापला मुखन्तले सुया फैमट सन सनीले चन्द्रशेखर जितावल छछा ठंकने कलेज मोयो वन्य सतल मखो अठ्या सुगम मरो सुनपिन अठ्या जित कलेज उन मन मुजुल छ बोक्सी बारे अध्ययन नाचनको अनुसन्धान कोचल्ला उक्टमा मखो ठुन जि यको न्य ट्याकोचा छिका छेर्न छा आखिर ठुन छन्त कपास्याकी विषय जुल्लाले अवश्य मखो बोक्सीटे बारे खोज्या जना माइपिला अठ कस छ छा टोटा बियाले टुटा जित सुन खे नुव म छा अठ्या चो जी खौ खलिस बिजिला जी ठठमा औसाया जी पाछदै पिन महेजको डो टाटे जी खौ खकन फु खस चन्द्रशेखर जी सुन ख सुचिक फैमको वइ न्यने ख सुचिकको बाला ख खला थजाउ ठइले गुब्ले जिगु नुगा झाटिस नाचना टुब्लेले खैट न सुएको बोले ठौ छ दिक्था डे माल्नी छ छ्या छु न मनगो वा हाल छन्त कोनिबा जिके छत खण्ड हो जी छसी न्या वटा फुक्को खकना रागिनी नपा जुएको ख छत छतले मसुको सेउटा कना चन्द्रशेखर त यसनिनको पा आजिगो छछा सुमको सा वो मिस सुजिरगा जि बिचायना तना सुजि हो वइ बारे छन मुस्यो चन्द्रशेखर सपिल सो थुलिया कुका मुजल के सुना जित मटने त वछम टस्क बाला मेजु ख सो थुलि गाला गा वया ओम मेजु ख सुना जित जिगो ख्वाबिल जिगो गंगो मुर्सी मटने लफुटी साटे खन छापे जाटोटा छ गन वम ख व वइ छ गन वइ ठठटी सु छुसा सिकमा म हो जे छाठो सक्ता सिका चुन भल जे ठमे सिया ठ्याबा मरो जिनल अव मरो मा मरो डन्ड डेंगल जे जको सु ठठी दुटका जे सु दुसा छय छमख माल छयटा सुन मिसा जुगो ठो खाट येकिला व छुलिस मरो रागिने जित मटना या मिफिया भजना चंग ठो खापा खना वल्ली मुचो व छा जित येकल व ढाकना जिके आत्म दुनि सौन्दर्य दुह जी मुस्यो जी गठना वइ मटना या त लकमा च्वा फैदका फैमखो गुप्सन फैमखो अर्च छ छ्या गोसा गएसा जिउटा पि वो छनसा वइ
जिन गट्टे अठे जुल वो बोला छन सनीले जि छे ल्यावे चन बोले उट पालजा स्वामी कुसं दना चों खना श्रीनी मतना जाउ सला वंच त सतल उट अनिश्म कुसं जि केफना जिला छिट्न चाचन जिरगा ज्ञाना चन रागिने कन तो चा हो जि छा तो चा छारा स ओखन जीव लोए फलचा वे मुफ्त क जिटा पच माइफुल ख राग्ने तर टम या तर छता ख आ रास जिन छन त टोटा छ्वे मुक्त जिना आल्यावन मुक्त स्माली ना जिन उटा थपाके साला जिम छने लाक सिमा स्वा हायाल टाटे खला टाटे ख अटे कसा तुरन्त छ छिम अजि नाप्लाउन नु तर आ जिम अजि त छिसन नाप्ला खनि मुक्त छा वेक मन त औचा तला सोया जिन्द्रा जुतले राग्ने फुङको सक्ताङ खकन गुकन भनी चाटा आइले समुद्र सिटा नाप्लारका कोचना तै ख उबले वे अजिया नुगल लुए जुल खनि जलखल तै ग्वाले राग्ने उटा अस्ट्रेलिया तक जंगल तर वो अस्ट्रेलिया टो मन्ट वे अजिया अन्टेस्टे निम्ते थौ गामेटो यंको बिचायना राग्ने लास्ट छ कारेट या गामे यंको जान अन्टेस्टे टुका व निनपिन अनिया गामेटो तन अट खसा वे नुगल रास सरा जिना पन जुयाचन आ जि थौ टाइम सुमन्ट वो ठोखं कना चले वे मिका खबिजा छंगो निम्ते जिद्दुनी जे उटा कसीको जना ओखन बनी गुले जे आफको समुद्र सिटा पियाचनको ओब्लेला राग्ने अझै तचो ज्याचको ज्याचन गुली सुकुमरो खटा आका जगा जिगोनुगला छौ निस बन्न ओखन जे अन खनगो व बच खाउ छे छो राग्ने छे खला तर अनचोम स तास वो छेला सुया चोमुर गाटाल ठोछु छे छु बिजाना तना दिया राग्ने निसतल छुमख जिसे आउ छै बारे छुख निनाचन मागो आवश्यक मरेंगल आज त वो समुद्र सिटे चंग लोय फलचा राग्ने लसुया पियाचन माले मक्त वो आसना जिमहे जुइरंगल जि ठने चुन जोला थन मुचस गन्चुनि उडगा द्वावन लनुसा राग्ने ठुबना आकचका ढोडीरगा जि मंगसे त कुना बिचा मैना उकिसन ल्यामोनी कथा वेद काल छने बिचा मैना जुगो दुनुगलन झेन लस्त पिटना छन मानो सुवया जुगो नुले दुने लखन लख मर्चाका बिउठ्या जुल उग्रीमे जिगो नेपो करामटियाको सुर्य त राग्ने त अनाथन व वै कलाना प मस्का बिमा मेम त स्वेत अठरी कनाचनि माग मरो जि जलखलपिन्ट टास ठोख कनिमा अले चन्द्रशेखर टक्कनिमा जिम दोटी याकना इपा जिमा तर जाख सुमक अले इपा रजिस्ट्रार कार्यालय वना डटै आउजी राग्ने व जिनिम सु 30 मर्पे अनाथ ख जिमको इपाले मेपिन्टे फास्पो वेके व जज ढाकमा आवश्यक त मरो पल्कलिप जिवटा तया नु जलखल नाप्लना वे ठौ छुठो आहा जिमाला जिप्ला पइमुन हो राग्ने ओके सुनाना जित ममसिम मिसनामा चा बिटाया टका ढाक मय अटला जलखल पिन्टा जे ढ्याबी के ठो मय जिन्ना पचने इपा याटिम ख तल भानागे खख अर्जुसा सुनाना छिट क्वा क्वा जुन हो हे छि वेका यो ख नापाटो कना दिएतेनगा राग्ने लिचोबिल जिन्जिला पिमोफ्ट मालका इपा गुब्ला याटेना वन्यन कने सुछि ठमनु टेटा सुन बिमवाला जि सु दुगे मुक्सा दुबे ठठी टच कन टापापि जिथे जे अनाथनि छेपाखि मिक भया अन अजन मर्चाना चंगदने नु छक अनुवनावे अनाथ व कल्याणी अम्मा रेडियो निना कोटा फेट्ना चुन श्रीनिवासन छनपा वना हिम सुने अनाथन ठौ ठासन दनान्यन ओबले छता ओजेफु खन्जुल गुगिन जित साटक्याबिल ब्रोनचा गुम कल्याणी अम्मै टुटुके चुनाचम ख व ज्ञानफुको उयाल पाचे अठे गथे उखनु बहनी जुर्चा ओ ख ब्रोनचा अनाथ न बोबले अले लाखमा पिंकेटका टुटलो न ज्ञानी गिना ब्रोनचा दुनी कोठा बिसु हुन द्वावा खिचा ओया पटमट पनाचङ ख सत्कार आदर रे खरका कल्याणी अम्मा कन जिमे कोठा द्वाउना छना पाउ सुख अनाथ न हानन्यन तो रागिनी ख जिना पन्थे इपा जुइटेम जि कना तच कम बेस अर्सा उखन जि गटे अठिया जुलका हला अनाथ न जिगो लाभ मिले त रागनी मसला छ कोचका चुन छा छ उपाच मसला कल्याणी अम्मा रागनी नाप्सन चुन व रागनी त चोन छे कोटेन को सुएर गाटाल श्रीनिवासन छता ठ्या पाइमनि ख बाच हिस्स दुम्मेजो जे रागनी पाखे लस्ता हो गबे पाव सोया उबले लागे पिनुना चम जिजान तिनिया कोठा द्वाउल कोठा वे वला सफिया कटामर ठ्या ठिक्री चुन बे ट्वाडीका टचको कर्नै चाहिँ फुसला उया चुन खिचटेर ठौ छुजो उठ कल्याणी अम्मा ओचे आन्यन जुडी जुर्चा हु द्वा हो अनाथ न हकल मानव उटा गन घापा जुठे न कि हा जुन टुपित बुरो नव जुडी छौ छु वस्तु खना ग्याथे छ जिते ग्यामा सुखन दुडका गुसा खिचटे मे कुशी हो खिच बुझि दावन ठटे हलासनिय अनाथ न जिपाके चुरस न्याकल उमसा ओजा छु ज्ञान पस्तुङ वस्तु खन्जेमा
छिक्स्वान्जना तैगु मोरला कि झिसा खङ्की मफु बस्तु न खिचटेसँग खङ्की फुवा रागिनी कल्याणी अमैत्र जिचासँग कन अनाठन न ठोक तल बस छला अनाठने त लोमे पाछ चुलट छन खिचटेसँग मुर्ख मुखङ बस्तु खङ्की फु टाइम जुसा छन किचकन्या भुट प्रेट आदि पट्या याउटे खसी त अनाठन ठट्या निले राग्ने हानस क म छला मला ठोक टोटा छ आ इपा गुब्ला याको जुल्ता कल्याणी अमान्य न सो जी चोनसे खकनला वे अनुमति निम्ति जी राग्ने पाखे फैला वन्निल जिम यटे बाखा एमटा बचा हाकेको कना तर प्रस्तावित दट्ट विवाह भरे एमटा खठिक द तास अपो इकल राग्ने सटिपि थटिटे सुमरु खना जी एमटा कना वे सु थटि मन्डर घा छुपन नास तपापि मिस्टे ग्वाग्वा थटि मिट त छु मिस बानामा मुख्य खठया ख श्री निवासन भाग्यमानी खरगा जी अठे ठैला पोंग खन्यन नगा कल्याणी अम्मा बिगो डगले लेपै लिचो खट इपाया त निम साछिमा जे अनाथन पाखि मिख भया छमला जिजुल मेम सुदो अनाथन निन जे चन्द्रशेखर टा जे कना आ बेले नाजको हो कल्याणी अम्मा प्रस्ताव ल लेपा हाना वेका खचिक त जे तया छन छु मामरो खना नातुनी कल्याणी छिनापा खनाटा श्री निवासने ईदला बर फुस छाइम त छ थलेटया भटिच नेग बिया छ अनाथन जिम त ट्याचो नकला जो जे 5 मिनेट तयारिया कल्याणी अम्मा दनाउन जी मार काट्या मतना छेन नेट छुन सदो मखो टोइले नेट उखे ठुके होटल मा जुट न जुट ममरो नस जाग दो खान्देन जना जिपे ल्या होया रागने नुगले टाइम मास्टो अल्या खण्डो चुके घाटा क जुया जङ दो घानले मागदो चुक चिकचकु जुसा अन निठा वाउस जङ गाय ख देख छि अले वे साकिर फ्लक्स स्वा पिजो झाला पिने रक्त विनायक स्वा गमला पिजो याउँगो वटियोको रंगी स्वान पा वेकजो पाल्जो स्वाई जख देवकली पिजो टठपटिक स्वाई गमला गमला हंसरा स्वा लोवन फिस्टने गुलाबिया चाय त पाला छेमाली खल नाचङ स्वेले स्वासिमे बारे छ आफ्ना सुठे छ गन सेक ठो सक्ता ख विशेष ना सेके माउ खास छुम र यदि स्वासिमे प्रति नुव कोसल तास कुका छैट छापी बारे न उ ठाको आपलडो फेट्र मेज तक नमरो ठटिया मयो छौ आराम कुर्सीमा उपाचन ठिके उवा बेटी छौ दसगा निम डेन्जु खाट छौ न जाना हेमला नाइस जंग लासले फुंगन छाका प सुइक माउडो छ डाइनिङ टेबल न ल माल सु पा वस पच्चा लुएक न ल माल नि मुआला थुके निम्तेला पेलाई तलब मालिका जिन थया छि गट्या दिया छ ताथे छिन्दुरे याटला पेलाई तलब मालि तयुगा ऐसा ठन्डकामा चिसा सक्ता या जिमसन जायना अठेला थामल जे रागनी त नका वन जित नकल मस्ते सथे मटना मिटे पनि सकले ठटिया ख आकचगा रागनी छुलु मन थे तल जे जो सुटकेस हेलोम न गन टोरा ठकसा पाल्जा स्वामी कोसन देमा छक कया या डिल थे ताते सुटकेस स्वामी कोसन दो कोपलके निम्ते ठुमिक बया डिमते ना जे वस तोटना रागनी इनाबट जे सो लगा छुजी थे न्याउसा ठुमिक बया डिमत ने तर जिला ओम बेटी ख गुमेश के छन्त सुएको अधिकार दो और ज्याल आठटे हठाचा माग मोरेको अठकसा जिमिक टिसे छि मिक चाका तयारी छ तर छिटुके दिनु कोठा पाके छाया दिमते अले जिसो मुबितले सुया न दिमते हजुर टाठे प्रभु रागने सुटकेस न दिनु कोठा द्वाउन वो गुज उसफनी रे मेगे पोजिसन टेउ खला वा लुंगी वो ब्लाउज जे मनोत न लुंगी वो ब्लाउज जेमा पल्कलिपा रागिनी प्याउल आठुक सुया दि सांजिल जी मिख भया वला याउसी चंग रेशमे स्कर्ट व लन्च मुरगु ल फ्याटल जिला मु हाल ठुजको हिसी संसारे गुन दैले थे हिदासुल जी उटा खेफया वे फाटे लाटा उसी खुयाना जुगो मे yakna yakna वे मुर्सी दिने समाजमा उपाच हटाला जिता हटा दल ठौटक लेंगा टेको जुगो सिल ठौ आखिर भंग जुग दल ठौनी जे पोंक मिजन जे रागिनी त लासा साला या येपो खवट थया चनि थैरी त मन त सुकै टठ छौ छौ यहाँ गो गाउँना अझ त्या जे उटा लासा बस्न टाको छौ यथार्थ वर्णन जुई जित निर्माण गरिए बेसाले वने ख च्वास लुमनाउल तुजगुले लाग छा जित तुजग लुमन्ते वौजी ठो लुमन्ते जित नाकाइबल सो अन जुठै घटना ठन्न जुई खला जित प्याचा पुन्छ टाटे सफल जुई खला जित ठठमा विश्वास मन्द जे चिक्चटङ खर्चा नाप्सन दया छजा रागी त सोया वो खाटा ठस पयाच न छपटुटे फटी चकेको ठय टुटे पाखि वे पियन छाव अस्पतालमा बेस्याले टको वनको पाच जित लुमसुल अस्पताल भच्चा चोठा ठासेला झास रागिनी नाइके सर्ट ल वे मे ढाप नका वो नाप्सन चोना
छि छा ढाप्न काचना दिया वन्यन ठोलासा अठे दनावन बिले जिम्मिजो ठरे जुइला वा बेशाले ग्वारमी मिसन अप जुबले ठेचगन जुइ खला मखो अठे जुइ मखो छा जि ठुक्न खम बिजायना जना अले ठट ठम खाना जना बेशाले ओ घटना हो ठगु ठोलासा घटला चम स्वर्गीय परिठुसा मिसन अप छुस्वाबु दुर्गा छुनो मरो जे राग्ने मचमच पनि इयो न तर जिडासा अजन तयार मज्या छा जिठु न ताले महना न छा इ टेका न जिन्जेला छु छा शाक धाप्नका दिया जे छुलिसबी छि मसुक मरला जिटा छुन लिसबी खन मरला जे लासा दना आके जि मुफ्त ठौ सिल गठका अठियल ल्याङका डेनेको कथा प्याउया छु जे नपुस खला राग्ने दना लासा फेट व छु मरा तर वइ मिका छाटोको निस दु छा छि ठुक्न व्यवहार ना जना छा ठस्सा जी टेबल डिस्क फेट्न अले छौ खन्टेका कनेक्ट छौ ठाकुको लेक्चर तयार यार माने जिला लोमना चंगो छ दियो जिटा चुन मानो जख खौछि छ जिसम स्वस्थ बलाम अले कलेज छ बालाम टेनिस खिलाडी ख अठ खसा जी मुसु ठुक्न जी गुबाटी अन अठे फेट्ना जना गुबले जी य प्या पी मफ्ट अले लासा वना राग्ने न्यवेका जना जे वटा न्य सिंके मजो बिचरा मिसा जे वटा सुपन या बिस्तार वेग सो पिटपिया अले न्यापने चिस्न दया माफिया रागिने जिन जना जले हाना वे फ्लाग मगस मन जे तैसे चंग टठ गया सरगटे ठाव नाचनको डकले चुए चुराचम बाले चम मिसा लन्च मरगो ल व वांगो रेसमे स्कट नाचल वे खा खन मरो वो छके पाके सोया चन न जे वटा प्या चाक बिया जे चुल बिट अले कुटु हुन कोठ्यंक गुबले जिन ठाउ मिखा कनासया जे खाते कोइ कुटुम या चुम ज्या छन रागने शाक न्यव रागने छ ठाउकने गन्डो मनु दसन छ सी ढंगल काटा हे एमसन थटे बेबे या जा ओकि याना जन छारा सा प्रोटेसन जित संकै मिखा सोया चंग दुर्गा एमसन सियो प्रोटेसन जित थटे छा संकै याना चंग थे